अहमदा मरुएबा पाव एसएमडी की मीफम ऑपोजिशन कांग्रेस एमएलए मंगाना पेंदबा वाकट क्या थांगतुना लाव खोंगबदगी चरांगनबा थोखरे स्पीकर ना मतम कक्तना सेशन गे थोखरे कांग्रेस ना मणिपुर दा प्रेसिडेंट्स रूल थंबा पामबदगी लेबाकी इशू खन्नासी यादना मीफम थुगाइखिबनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर गोविदास कोंथौजमना मराल सीखरे एमएलए मंगाना इरेबा कंसी हाइबदे याजिबा एमएलए यांखै मंगा की मथक्ता मणिपुर की मियाम कोकोमी सीएसओ मैरा पाइबिक्सना करी एक्शन लौखत पिगदौरी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना हंगलकले नारायण सैनादा लबुक्ता लौ सुबा चटपा लौमी अमा कुकी टेररिस्ट नोंमै कापसिलकपदा थबाक्ता पांदुना सोकले कोना सिक्योरिटी फोर्स अमदी वॉलंटियर सिंगा कुकीगा कामनाबदा वॉलंटियर अमसु फैगलदा पांदुना सोकले नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी के नुंगथल की पाव मिडियंग ताबिरिबसिंगबु मोनिकासना सामना तराम नोकचरे हौजिक पाव सनोना पिचरे नोंमा खक्की वैनंगासी फॉर्म की बातरा निथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मरीरक सुबा सेशन ऑपोजिशन कांग्रेस ना हाउस द लाव खोंदना चरांग नबा थोखलकपदगी सेशन निंगथिना चथाबा यादबदगी बिजनेस अमता पाइखथना स्पीकर टीएच सैतबर्तना मतम कक्तना साइने दाई येथोखरे ngase yupung tramathoi chapchana assembly ki mifam hobaga speaker no obituary reference lokhatke obituary reference ta lekhijaba hana manipur legislative assembly ki member oiramba cycle assembly constituency dagi lak karakpa 𝐃𝐄𝐑𝐿 mayang imphal ac ki mla oiramba mainam nilachandra mau ac ki mla oiramba 𝐔𝐾𝐑 chingai ac ki mla oiramba 𝐕 mingthing khundrapam ac ki mla oiramba konsam tomba amasung manipur legislative assembly ki secretary oiramba ningthaujam herana lekhidabada हाउस अवाबा फोंदोके अवाबा फोंदोकपगी वारोल हाउस की लीडर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन पीबा होरकपगा ऑपोजिशन बेंच की कांग्रेस एमएलए मंगा मकना मखोल हौना लाव खोंदना चरांगना थोखनखे ऑपोजिशन के एमएलए मंगाना लाव खोंगलबसु हाउस के लीडर ना महाकी अवाबा फोंदोकपगी वारोलदी अदुमक पीके हौजिक मणिपुर दा लेरिबा इरांग असिना मरम ओइदना मियोय ख्यागी पुंसी मांगखिबदसु हाउस ना अवाबा फोंदोके चीफ मिनिस्टर ना हाई लेखिद्रबा मियोय संगे इमुंग मनुना नंगलिबा अवाबदसु हाउस असना सरक्यारी मणिपुर की मियामना फुरुप कांगलुप की लोन की खेनाबा थीदना अमतोइना अमसुंग चाना चिनाना लेमिनना वारेप लौरे हाइनसु फोंदोके मियाम की मरक्ता लेरिबा खेनाबा पुनमक वारी सानदुना अमदी कॉन्स्टिट्यूशन ना पीबा पांबाइसिंग सिजिनदुना यासिनाबा पुरक्तुना मपुंग फाना इंग तप्पा तंगदु लेताबा पुरक्ना बहोना नबसु हाउस असना वारेप लौरे हाइके मियाम मरक्ता तोंगान तोंगान खाइदोकनबा होटनबदा यादनबा असोकपा फहनबा अपुनबा सागनबा अमदी लेमिनरीबा पुनमकी तुंगी पुंसी हेने याइफनबा पुनः होटनमिननबा हाउस असना वारेप लौरे हाइनसु फोंदोके चरांगनबा मरक्ता हाउस की लीडर ना महाकी अवाबा फोंबगी वाफम थमलबा मतुंगदा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की रिपोर्ट पुथोक्तुना कमिटी ना पीरिबा मतम असी हाउस ना यारे हाइना मूव तौरखे अदुबु कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओरिबा ओ इबोबी अमदी अते कांग्रेस एमएलए मरी मगना बीएससी की वारेप अदु यानिंगदि हाइना लाउसिनखे ओ इबोबी ना महाक मसामक बीएससी की मीटिंग दा खनखिबा वाफम सिंग यानिंगदबदगी वर्क आउट तौखिबनी अदुना बीएससी ना लौई हारिबा वारेप मखोय यानिंगदि हाइखे लोनना हाउस की मिफम असी रूल ऑफ लॉ लेतबा मवंगदा चथरे हाउस की मिफम नो मखक फांबा याब्रा मिफम असी इमरजेंसी सेशन ला नत्रगा नॉर्मल सेशन ला हाइबा ग्यान ताद्रे हाइना लेप्तना लाउसिलकपदगी हाउस मनुंगदा मपुंग फाना चरांगनबा थोखे फिबा मदुदा स्पीकर सैतबर्टन हाउस की मिफम अहान बगयोइना अयुक पुंग 13 मिनिट मापन ताबा मतमदा पुंग 13 मखाई फावा येथोखे अयुक के पुंग 13 मखाई ताबदगी अयुक अमुक हन्ना चथाबा होखेबा मिफम अदुदसु मखाताना ऑपोजिशन कांग्रेस की मैकडी लाव खोंदना हाउस की सेशन चथाबा यारोय हाइना चरांगनबा थोलकपदगी स्पीकर ना हाउस की मिफम मतम कक्तना साइने दाई येथोखे ngase mifam aduda kuki jo MLA amata saruk yakhide naga MLA singdi loina present oike ningsing bayai kuki jo MLA tarukti makhoi session yawba ngamloi haduna speaker da hana suti che tharakhrabani
Manipurda Congress Party na President's Rule Thamba Pambana Lamdam Asida Hojik issue or Ribamadi, Chakwa Thorangi Matang the Kananay Nagadaba Ngasigi Assembly Mifam Tukai Kibani Haina, Works Minister Govindas Kontocham Namara Secret. Wafamasing Asin Itapa to take the Labor Directorate of Information and Public Relations, DIPRG Holda Pangto Kiba, Paugi Mifam Amada Minister na Fondo Kibani. Manipurda Hojik or Riba Tangdu Laitada na Lairiba Siki Matang da Kananay Naduna, Aikwagi Apamba Kudimak Putoktuna Kananay Naba House Session Amafam Naba, Manipur gi Governor na Kaukiba Mifam Amani. Ngasi fam gadoriba mifam asida Manipur gi miyam na apamba amadi tungda lakadoriba issue kaya kananay nagadaba session asi hek haubada rules of procedure and conduct of business piduna business ki rule 271 gi makhada list of the business teleriba rule adu gi makhada khajutang onthokna ba hotnabani. Ngasegi mifam adu haunana ba speaker changlakpa matamda opposition ki member pumna magna makhuta placard paduna unconstitutional oiba behavior amu ulakpa si aikhoi pumna makil laibak thibani haike. Important oiba hojik lairiba state ki issue kaya singasi numit chupama ngasi si khanabagi adugumba aikoina lahogadoba khudungsa do opposition ki member singna lahon kidre haiduna khoina yamna alosona tawjari amutang ingthana muk khanthamina re haraga resume to re haraga opposition ki maikai diga haining basu ruling ki maikai diga khoi thamjaning ba kaya su thamnanabagi khudungsa amukka lawnanabagi damakta half an hour adjourn toro matung amuk resume to matam dasu Honorable Speaker na hogolaga phambiro have ho phamda chair da leriba Honorable Speaker na lepkhalakpa matamda member including the leader of the house phamgadabani masi by convention da leijara poni masi so phamdaba aduna ina thamjaningi basidi asiguma khudung sawa kaya singa si mahangre adugi mathakta Congress ra pamlibadi akhoi leiriba constitution gi obligation punamak singa si skip tok thokla heraga house dissolve toraga PR la hanabagi adugumba yamna laibak thiba demand amani na ai mayamda sengdok charnabagi sigi media sida I sarug yajabani Manipur da laibiriba praja singna akhoi punamangna khangmina gadabodi kaino harkanda Manipur sida tangdu laita handaba amuk hena langhananabagi machaksi opposition singa sinbani haidana ai mayamda thamjagi Laibaki mai hongna chakliba issue asigi waroshin puraksi haina fam leba assembly session da BJP na luchingba lengak asida yauriba amadi support toriba MLA singna yadaba si karigino MLA mangana ireba kansi haibada yadriba MLA yangkai mangagi mathakta Manipur gi miyam kokomi CSO Mairapai bisna kari action lokhat pigadori haina Manipur Pradesh Congress Committee na hanglakle ngasi Manipur Legislative Assembly da lengak pariba BJP gi double engine na democracy gi chatnariba constitution ngaktaba assembly gi members singi hak amadi miyam gi hak manghan bagi damak Indian National Congress ki thomisna numit ase dark day in the history of parliamentary democracy of India haina amuba firal BT rota leiba Congress bawan da chingkhatke amuba firal chingkhatpa loiraba matung CLP leaders oiriba MLA o Ibobi K Megachandra K Ranjit TH Lokeshwar amadi o Surya Kumar yauna pangthoki Paugi mifam TS location high leba kansi haina fam liba mifam ase Indian Constitution ki chana kanglon amata ngaktre jahi tara manga MLA oiram laba tar manga diki hena karaba MLA Assembly ki speaker oiram laba singbu haibong manungda leba tumit kangdong na khanba ase BJP lenga ki khantha bawal pa thawong ni maruai na lamdam asigi miyam na thokliba issue asigi wathok asigi matangda khanasi haina kauriba Manipur Legislative Assembly ase India gi puwari da hanbani lamdam asigi miyam CSO saina kari action lokhat pigadori Central की BJP का लेकर central का लेकर central की BJP का में ना मणिपुर इमाले वक्त लेकर मट्टे जा कुछ मशीन से हाई बूम मनुंग तो लेकर तीन मुंडो तो खाने को तो सॉरी मधु तो क्या नो 1947 बियोर मामा अंदा नंदी पुरी मामा अंदा कोई इंडिया आदि में हारनिंग खा तमाबा मट्टे की जाति की हक तो मणिपुर खुदानी जाति हक की ब्लड तो मधु कॉपी उन्हें या इसमें से थमते थे मसी एजेंडा से दा लाइवा आपसी नमक अरुवी शुक्ला को मैं तो भी बाहर जी खंड तो भी मैं रिसोर्स ऑफ पीस लाना था अमर तो याव क्या बड़ी जो संजय मसी एजेंडा से मसी एक पतों चढ़ के खान में एजेंडा था ऑफिशियल डिफरेंस लाइव खरा कोई ऑनर फॉर्मर ओबिरा मिनिस्टर एमएलए विरम दगी आवा आवा फोटो कोई अमा ना प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजर कमिटी रिपोर्ट कोई होगी हाउस फंगा तो वैसे ऐसी की रिपोर्ट हमने ना अमा अदो इबरगती मणिपुर का मसी थोड़ी बड़ी इश्यूज है होगी तो ऐसे मैं प्रजा मियां ना खनबियु है जे होगी अमत याद है अदो इबतागी होगी से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनः कइदो बिदगे अदो मरा बबी इमाइगन से पुनः हार सरकार जी मत कइदो बिदगे आई हंगिंग ए क्वेश्चन अदो ऑन द ऑनर अखोई मंगा जिन त ऑनर yang khai manga bo लाइव से कन
binaba yawi tu rabra nataga harba ngasi phami ba session do leader of honorable chief minister leader ha phami ba session do chumme na khana kala laiba ki su da khana ta su ya na puthokpa session do yabi ni ngabra hai sei hangda ba ma ma ngasi di aga ga email yang kai ngale ko phu ngale ni phu hai do ngasi di kala da ki to budai email ko ma isu je khana je haba matamda kai da mo agenda yaudri ba aduna ni ko house manu da sanga ai sei manga spiro jagamani house manu da sanga member sing rai matto session ko ni chatha ya hai ne adu mi da ki ko honorable leader of house na min manga ni matam lausi suspension rule da tausi rule 35 ki makha da tausi hai mo da tabi da na stage gi isu je tabi da na ngasi di phami ba session je praja mya da pe ya bi ra hai na question hangjari se akoi tar te gi di akoi email manga gi tar te gi akoi suya ya je le ba ki isu je khana je ne adu ko honorable chief minister na a sabri so yo da karai adu praja mya da khame lo sabri so heb do house khana ba ya ke karam lu le yawi kari toi kari moi case ta koi kari khana doi case da koi khana ga da lai ba ji su de peace restoration of peace la da khana je hai ba si ko karam ba rule number puthore do kadai puthore ma kadai de puthore ke ba mana sabri so ega na ad hai khoi da puthore no totally condemn tawi totally condemn ya khoi puna so hai bom wani da ba ting no won mai tu sorry ma tu to bigalo CLP leader o ibo bina high state amadi center da BJP na hek pan ba khudimak manipur da mihat mi pun thoi BJP lenga hek lak padigi local body ki mathau manghanduna election pangtok khidaba khuire afaba democracy ki masak thamsi haibada yadriba se karigino miyam gi apamba na thaiduna tongning bata tawbase democracy ki masak manghan bani ruling na tongning bata tawbada yade opposition na break ni haibase khangdabagum tawre Adik ngasi pami bersession cerita lepak interest tak. Koi opposition side teki private member resolution, tongan resolution mayang ma propose tawi. Moi na karib ta entertain tawre. Congress party dan tana wakhan mana ba like-minded political party tarana. Hanjan. Government sida haizare assembly special session nama tawiyu haina. Sudah tak re upai le tabarina governor da. President की महत्व कोई ना सही मान ले रही बनी ना अदो हाउसी last session दुदगी सेनेटाई एजॉन तौरे अदो का हाउसी कैबिनेट डिसीजन लोर का गवर्नर ना प्रोलोग कौंटर बनी ना अमु इनो लो सेशन को करना था रूल की मतुंगी ना कॉन्स्टिट्यूशन दा गवर्नर ना सोमोन तौरे once गवर्नर ना सोमोन तौरे दी clear 15 days session पम्बा होगुदो निमितो 15 days वाटिंग था माने सोमोन तौरे मधु पंद्रे अंदर किसे सिंगसाई अखोइना अगस्त हाउस दा प्ले कार्ड पाइना सेफ कॉन्स्टिट्यूशन हाइबसे मणिपुर खक्तगी नथिएबा इंडिया की ओइनसु अखोइगी संविधान जी की मराई बक्से यामना लुबा तंजाम द लाबने लेपाक सिनेसा रूल ऑफ लॉ चलक्तबा तौनिंग बद पाइरे सरकार न तौबा अदुना ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर ना हाउस इज सोमोन तौबा दादा त्रानी थोइरक सुबा स्टेट असेंबली की मरिरक सुबा सेशन अदोरगदी नॉर्मल सेशन नेबा मसे लास्ट कौगिबा सेशन दुदगी हंदकी सेप्टेम्बर की तांग अनि लांथोकपा याबनजे अदु लांथोकगदी संविधान दा अकाइबा म लापा अदुना कॉन्स्टिट्यूशन दा मसे कॉन्स्टिट्यूशन की नियम दा सु यादबा अदुना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अमा लाकदबनिना अखोय हाना कौबिउ ना गवर्नमेंट दा हाई तादरे गवर्नर दा कह हाई तादरे मोइना करिगिनो मरम तो फॉर व्हाट रीजन अखोय खंग्रे येथोक लाकांदा लास्ट मिनट दा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हाइबिन थातौसी लाकदौरे नेता नमफुदा सेशन जी कौरे यामद्रबदा मसिबो आइन की मतुंग द तौरिबा तौद्रबा सेशन कौरिसे तानि थोरक सुबा असेंबली की मरेक सुबा सेशन नि क्लियर 15 डेज सु कौद्रे अदु कौरगति ऑनरेबल मेंबर सिंह की राइट सन मिनिस्टर न खुंगदबनि क्लियर 10 डेज अबु लेगदबनि मदुसु फोर्फिट तौरे थामरी फारक लबा कुकी टेररिस्ट सिंगे लान ngasisu makhatana dumak chathare ngarang numidang Bisnupur district ke Bhagaukchau ikhaida nongmai kapna bagiwo wanari ngaida ngase yuklabukta har chaiba chatpa mioi amada kuki militant singna nongmai na kablakpada asok apan nangkhre
Ngase pung 8 lom taba matamda Bisnupur district ki manung chanba Naransana High Canal romda leiba local da lumduna leiramba kuki terrorist singna nongmai rom tara mangarom kapthorak padagi lobukta har chai bachapa Naransana awang maning lekai digi salam jotin koba chahi kuntra taruk lom suraba mioi ama oi thangba lengjumda nongmai na panduna soklei ma khudakta ras medic city da pukhatuna operation tauke hojik khudong thiningai di oi je hare Salam jotin ga chami naruba maisnam sonil koba myoy amadi managanda pori bahida kamna ba pamkalu konana lauri da paktha badagi nongmaina palhauj hare Thaudok thopom dagi fangba pauki matung ina kuki khun manak nangna leiba Nepra lampaki high canal ga taina ba lofom da hida kamna ba gidamak makhoi ani si chatpani adubu makhoi gi lofom gi mamang da leiriba lofom amada hana lumdun leiramba kuki terrorist mari romna nongmai kapsilak pada jotin nongmai maruna panduna sopani hare Lau suba chami naruba sonil gi matung ina Kuki khulai paiba sing aduna nongmai leptana kablak padagi masada yauriba pam adu pona lauri manga rom lalaga IRB camp manakda khariba fencing adu fawba yaurakhibani mafam adu yauraklaba matung nongmai na pandana leriba jotin puthoraklaga hospital da pukhatpani hare ahan bagi oina Bisnupur district hospital da first aid piraba matung Imphal gi ras medicity da amuk puraktuna laikanare hojik nongmai na pamadagi 𝐸𝐃 chatkhibana asokpa Jotin ras medicity da 𝐸𝐃 masada panba nongmai maru hojik fawba ki oina lokthokpa leitre thodok aduga ikan kanada na charakna pung 10 rom tarakpada yamlaba security force singa kuki khulai paiba sing aduga akanba mawongda kapna ki hare kapna badu da khun ngakpa myoy ama 𝐔𝐃𝐃 da nongmai maru na panbadagi soktuna stage hospital da pukhatuna laikanare thodok thoki matangda Irai Malamaba Sporting Association ki president M Biduna fongdorakpada asigumba thodok asi mamangda su kayarak thokre adubu mamangdadi asok apan yaukhide ngasigi thodok asi pende maram asna lengang na kuki singa si butan thokpi haike pawesna fal torapa matam fawbada matam mafam aduda makhatana nongmai kana kapnari hare Maragasida Naransana da kuki terrorist na yupung taruka minute kulom chatpada Koreanta klom dagi nongmai kapsilak pada myoy ama sokle haiba paw mafang badagi mafam aduda army kalam singna search operation ama chatkha khre hare operation aduda Bisnupur brigade ki army ki kalam amana chungyan rom dagi chungna ba myoy ama maru amadi nongmai aniga konna fare hare makatana operation chathari hare Home Minister na Manipur gi apun magi saktam kaihaloi highway da chatok sasin tawbada apan ba laitana ba thabak lokhal kani amadi lamdam asta lo kaina changlapa mitop sing NRC chana handuna khangdok na ba hotnaragani haiba wafam sing asi taramna oi haina amokoki president singamayum jalal na fongdokre wafam asing asi hata da laiba all Manipur Muslim Organization Coordinating Committee gi office ta pangtokpa pawgi mifam amada fongdokhibani Jalal na hai tokhai ba lengak ama pi bagi wafam leiraroi hairabanina lamdam asida tangdu laita ba hanjin na ba miyam puna hona minarasi chahi cha kya puwari leiraklaba Manipur asigi na chanabi amasung mahosagi fajabana pikthana leiriba lamdam amani haukiba matam khara asida furup masalgi marakta nushina daba bap tanadaba kya thokliba asi khangdok na ba wari sanabi hainasu appeal tarakle mamangai dagi hauna maitai suna Mayamba amagi thaudang lautuna lakpakum handaksu furup macha singsu mayamba amagum nungsina konsintuna nungsi chanana leminana bahona si haina fongdoki lonana aran ba paute yungfam oituna achum aran khangtana social media da akiba fangna tonga sandorak pasitagi miyamna jaksin minase ngarang su angang ahum fa khre amadi gari thoriba driver adu muslim mali haina sandorak pa masita sunatana asigumba thaudok asei mamangda su karak thokiba leire asigumba thaudok asna muslim khonaida nungai taba ma phawhale masi thoktana ba miyamna thaudok amagi achum aran khangna thabak tawminasi haina fongdoki Lamdam sida ain kaina sanglakpa adugumba mitopsing ain gi makhada detect tawnanaba NRC na singba ain koi regulate tawni sanani haiba wafam amadi ate wafam singa se Manipur ki wa national interest da masi wafam sing se masi thambirakpani haina loksabaga loina masi wafam singa se masi di taram okse aduga yamna appreciate tawje amsung chapiruriba Kokomi Silinau Singh, what is Hanabiru Silinau Singh, so I did Hakat Pamsu, Taram Chava, Tonjake, Lena, Manipur Chief Minister Gusu, Kaikumaba, Hakat Pamsu, Asuma, Outcome, who we are Pagida Manta,
ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯩ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ኩንትꯔꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 3 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯜ 5, ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ 5 ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ 2 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ RPF PLAꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ, NSN IMꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ KCP ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯀꯔ 2 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ 128 ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,219 ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯝꯕꯔ 37ꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ 312 ꯉꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ, ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯗꯥꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄꯣꯔꯤꯌꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19ꯗꯒꯤꯅ 50 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁ 168ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ADC to DC ꯍꯦꯃꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ, CEO ꯖꯦꯝꯁ ꯗꯧꯖꯥꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ, SDO ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯒꯥꯝꯐꯥꯖꯣꯜ ꯄꯥꯎꯇꯤꯟ ꯁꯩꯒꯤꯞꯀꯦꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MLA 5ꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕꯗꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯁꯟ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯗꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MLA 5ꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ MLA 55ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ, ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ, CSO, ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯔꯥꯟ ꯁꯅꯥꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯂꯧ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯄ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯩꯒꯜꯗ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫